Porodica predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića ima luksuznu kuću od skoro 5 miliona maraka u naselju Bare, poznatom kao Beverly Hills Mostara. U prekrasnom okruženju, na parceli površine 2000 metara kvadratnih, niče grandiozni objekat sastavljen iz dva dijela. Porodična rezidencija predsjednika HDZ-a. Rijeci Radobolji, koja protiče pored parcele, promijenjen je tok kako bi proticala uz imanje. Zdanje će uskoro biti useljivo. Ova velebna novosagrađena vila novi je dom Dragana Čovića. Iako su neki mediji pisali da je već uselio, prema našim informacijama u ovom zdanju dovršavaju se posljednji radovi. Nagađa se da pravo na ovo imanje po imovinsko-pravnim uzusima polaže njegov zet i starija kćerka, pa bi to predsjednika HDZ-a BiH činilo podstanarom. Sjetimo se kupovinu zemljišta u naselju Bare, poslijeratnom Beverly Hillsu Mostara Čović je svojevremeno negirao. Nisam kupio zemljište u toj Bari, ali nemojte zloupotrebljavati ovakav prostor za bilo kakva slična pitanja. U naselju Bare je prije rata gradnja stambenih objekata bila zabranjena. Tu je bila šetnica, rasadnik i imanje Mostarskog zatvora. Poslije rata je na Barama sagrađeno elitno naselje, a u njemu najelitnija posljednja kuća. Sa jedne strane ovog objekta je trim staza, a sa druge strane rijeka Radobolja. Prolaznici neće da komentarišu. Uvimat ja nemam ni čija je, ni šta je, nikako. A da vam pravo kažem i ne zanima. Komšija kojeg smo zatekli kako se sprema za poljoprivredne radove nije bio raspoložen za razgovor. Vila po nekim procjenama vrijedi 5 miliona maraka. Sastavljena je iz dva odvojena stambena objekta i ne bije se posramile ni hollywoodske zvijezde.